Can we use this diagram? Matšatši a maikhutšo a šitišitšwe barutwana ba buile ka phapošing. Zukiswa McLean ke yo mongwe wa badikete bao ba tlo go ngwala matlakala a bobedi a metse le saense. I feel that it is fair because we were pressed to practice for the first paper. Efela ba bangwe ga di ba jeshe di wela. Because the last paper, I think I really worked hard. Government, I think it's best I a provincial rewrites. It's because hase gona go tle re boneng pampiri. Ge le ba bangwe ba ka tlase ga kgatelelo. Go gutlela morao ke ntho nngwe hape e boima hobane o se shebile ho tswella pele akere. Ditsebi tša monagano di re ke ba bantši ba batle go amega. The psychological impact of that is that a lot of students are going to have emotional stresses and they're going to experience things like panic attacks, generalized anxiety, major depression, acute stress, all because they were under the impression that this was the culmination of the end of the year. Batswadi le bona ba fapana ka maikutlo. If she writes it again, that lowers her self-esteem. Setsebi sa thuto se re go ngwala gape ke magato a maleba. If the investigations and if the marking show that the sharing of the paper has been wider than current information suggests, it will then be too late and impossible to reconvene the matric learners to rewrite the papers, and they will not be ready for receiving those results in February. Matlakala ka bobedi a tlo ngwalwa ka la 15 le 17 kgweding ye. Ke Mareketla Mohlabe wa ditaba tša SABC le hae ka borwa bja Johannesburg.